Acha puilano ang hambairu norno norno tini sing oro norong media rongma maring mani kayom tui sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle ningai nuisisa bar Christmas Banik khanya disang tongo nga kokno kisa sanani bagai norok no maring kha aun bagai norok tini soi jorawono phai sokoi bemani bagai norok media rok bo press rok bo joto ningai sing hambairu norok no tai tini o jagao o press meet o manjaknai joto adong rok no ang puila buskang Christmas Banik tai Christmas ningai norok no khaka hamya poro ang puila o sini bisingo tini je borom gonang rok je phaimanjak phainai rokni kisa sini mungrunai yangani yagra bukhago tongo sini circle ni president borom gonang dikon Ronjit Debroma bo tongo tai sini Southern Baptist Association ni vice president dikon Doniram Debroma bobo tongo tai ani yango debra bukhago tongo sini circle ni no vice president dikon Hebola Belkoloi tai bini ganadrobo tongo Mr. Sanjoy Debroma bo circle ni assistant secretary tai nuisisa Banik committee ni bo convener aba haike sini yang uklogo te kaisa tongo bini ganao sini circle ni KCR Boromona Tikon Sosindra Debroma aba haike sing yango sini uklogo bazar tongo sini circle ni convener player convener Boromona Prosanto Debroma tai yango basajak tai koroksa tongo sini nuisisa Banik luajina thang tongmani committee ni treasurer Boromgonang Dikon Sondram Debroma aba haike yango tebu tongboyo Boromgonang Okil Debroma tai Boromgonang Sadon tai Boromgonang Mono sing tinawa haike sing o jagao pailaiya gabon bisingo tabuk o Banik noruk sawoi kok thaisa thainai norni buskango kok naraknai sini circle ni president Boromgonang Dikon Ronjit Debroma belai hambai sini muthangnai sa subrai jisuno tini sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni ngui oro sini Snba by president tai sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni by president tai sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni secretary tai Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni assistant secretary tai Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni sini KCR obo haike sini tai ungklugo sini dikondo botongo ambagi jotono tini ni opungo hambaya faro tamni bagi hingangkai sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni ngui sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni ngui mela 21 tomo mela khainen bagi sing thanglai tongo 4-5-6 2023 December aun bagai o amsani joto lukurokno haka hambaike kobogo tai o amsani bania khainai tai painai joto lukunono o dugan rok booking khaiye oro phallainani ba pailainani bagai sep sap manai aun bagai lukurokno kobogo khaiye a melawo khaiye manjaknani bagai tamni hingangkai mela taklai bosob brum brum no sing abahai mela khailai tongo taklai bo sing 21 tomo mela wo sing kaisa tai kaisa
25 December taklay bisi 2023 o 25 December ni bagay जों Christmas bani ni bisingtikai kaisa tai kaisa hamjak mung tong kesang ni boyar kai torsono sibri ruan hunai ang khaklayo abon bagay lukorokno kisisa koknar ma bisingtikai jotono no o amsaini lukorokno hambaya pharei जों tini ang kisa koknar mani orono hambai ruoi muthagai rekha hambai sini tabuk kisisa o melanotik koknar ngai sini Khumulwng Baptist Pastor Circle ni जों Banik Committee je songkha convener bos kisisa o melanotik bo detail kok kisa naraknai ang bagai sini convener no yapar rejago hambai. Okay, belai hambai sini media friends rokno tayaro joto khainai sini circle committee te association ni vice president tayaro joto tongnai rokno bo belai hambai riui sini saimanka khainai December talni 4-5-6 saltham romai जों 21st time je Banik khlaina thai tongo sini Kbpc ba Khumulwng Baptist Pastoral Circle by organized khlaijak aboni details ang kisa saikhnarone abo engkei 4-5-6 December 2023 jathai hingkei Khumpui academy the playground sema rokbo sing arono khlaio taklaibo sing a jagao no khlainai tai a Banik go chini kabangma resource tai dignitaries rok khai sokpainai naborok nang kisa sawono chini o Banik poilani dino 4 tariko inaugurate khlairana inaugurator Reverend Ranjit Deborma executive secretary Southern North Baptist Association tai aro chief guest ngi manjak phainai borom ganang Robindra Deborma honorable EM education TTADC the guest of honor ngi manjak phaina borom ganang Ganesh Deborma honorable MDC TTADC abno kari bosini resource person tai dignitaries rok tongman hingke borom ganang CK Jomatia IAS Chief Executive Officer TTADC Reverend Mongol Deborma Southern North Baptist Association Process Senior Pastor Reverend Sopon Deborma Executive Secretary Central Baptist Association Reverend Ranjit Deborma Secretary Southern North Baptist Association tai Reverend Bishwakumar Deborma Secretary Southern North Baptist Association tai Dikon Doniram Deborma Vice President Southern North Baptist Association obrok hingke chini resource tai chini dignitaries rok hingkai abo saltam romoi o programo borok khainai hingke suda abo simia agini haikeno जों a programo cultural program rok khlainai chini rosapmung mosamung amahai kwbangma items chini cultural je bonaja aborokno जों khlaijaknai agini haikeno taklai bo जों khlainai tabo stall booking ni bagui details kisa saikhnarwana stall bookings duita category o taklai khlaijakha kaisa hingkai 10 by 10 10 foot by 10 foot size abo hingke 1300 taka salthamni bagui abo najaknai bini fee rent fee ketai kisanka 10 into 12 size o abo kisa kotor abo ni bagui abo hingke 1500 taka salthamni bagui abo naharjaknai hingkai boro form manai abo ba details sawono form जों 3ta chini dukmali hatio 3ta counter जों kholok swnai kaisa hingkai Mr. Bimal Deborma abo ke SBI ATM counter ganao je tiffin dogan tongo bin mobile number order jakha 8575215342 a contact number obo noro call khaile mano 8575215342 Tekisangke Mr. Sadon Deborma TV dukan Khumulwng dogmalio tai kirei bini no tongo ha jagao kaisa form manai bini mobile number tongo 9402520720 taisho sawana 9402520720
720 bini stall dukanni stall number ke block A room number 106 block A room number 106 bini dukanni number a jaga faike bo जों je stall booking khainare form collect khalaimanai tei kaisa tongo Mr. Subroto Deborma abo ke naising hardware naising and brothers hardware aro tin rok akorok phalo dukmali ayang charge nok kinar ganao tongo bini phone number tongo 8837052552 taisa sawana 8837052552 a jaga thangka hanke bo form collect khaimanai gai chini form ni simple kaisa जों रां फी नाहार वानो 50 टाका kaisa stall ni bagui kaisa form issue khlaijaknai 50 টাকা रां ruwui abono norok receive ma khainai je pai phalnai rok ba dukan khlainai rok ke form submission tai receive khlainani tai submission ke tini ni simino form norok collect khlaimanai je oro interest borok 50 টাকা রাং ruwui last date submission ni bagui hingke 30 November 2023 o November talni paithak ba 30 tarik jora abono stall book norok manai hingkai a stall booking khaipuru tamo nangnai hingkai Aadhaar address proof kaisa Aadhaar phano xerox passport size kaisa photo abo submission marnai logio rent fee hingkai oro tabuk teibo contact khlaijaknai hingke sini Banik ni cashier tongo thaisingo bo sinimoro sini president bini phone number tongo 70053444654 70053444654 aboke sini 21st Christmas Banik ni cashier hingkai angni je convener ani phone number tongo 8787410812 8787410812 teibo contact khlainani bagai teibo sinoro join convener tongo Mr. Samol Deborma Samol Deborma 8837495167 8837495167 abong ke bini joto details rok saimana bagai contact number rok norok call khlai mano hingkai tabuk obono joto no kaisa kobokmung obo to sini mung tai details rok singra laika joto baniya thangnai rok no obono no kobogo norok tinini simino aaj tinta dokan select khlaimani ajak no form collect khlaimankha 50 টাকা rang rei logi logi no booking book khlairimano je oro bokjak mari rang mari no roinai ke obono sini details asukma acha hambai ro ma जों in details जों खोनाका नैजिसा Banik committee ni convener ni bisingtui hingke